خیبر پختونخوا ضلع مردانہ سیکیورٹی فورسز اور CTDA مشترکہ آپریشن نیاما کلدن تحریک طالبان پاکستان نے 4 ناشرکار جنگ بتا سیکیورٹی فورسز اور CTDA ضلع مردانہ TTPH سیادی داروں کے 4 ناشرکارانی موجودگی حال رستگا پت سیکیورٹی فورسز اور CTDA مردانہ تھانہ چورے حد بندہ مشترکہ آپریشن کتا پاکستان گار بے گواہی مردمانی تفصیلات بیمہ اتکگا گنشر ردا 2011 انگتا ملکہ گار بے گواہی مردمانی 10,311 شکایت درج بھی تک مسنگ پرسن کمیشنر 8,042 شکایت تہین تک پاکستان گار بے گواہی مردمانی 2,269 کیس مسنگ پرسن کمیشنر زیر التوا گنشر ردا بے گواہی مردمانی بابت 525 کیس عامر گسا زیر التوا اسلام آباد ہائی کورٹا PTI رہشور شہباز گلے بھرات بازیابی حاطرہ دائر درخواست سرا سماحت نوشتئی فرمان نامہ شنکتر عامر گسا گارو بے گواہی غلام شبیر بازیاب کنان 6 اگست عامر گسا پیش کنگے کڈمی داتا بلوچستان نیشنل پارٹی سینئر نائب صدر واجہ جہاں زیب بلوچہ چاگردی ویب سائٹ ایک ساوتی بیان گشتہ کہ نذیر تارڑ صاحب اگا تو 5 لکھ کا دل دوسری مرد میں زور بے گواہی قبول کنے پڑ کبیر بلوچے مات اکے 15 سالہ چوتی چکے راہ چار گئے آئیے وڑے ہزارہ دے کچا مات راضی کت کنے کہ 5 لکھ کا بزورہ وتی دل دوستا بیال بکنا بلوچستان 2 ضلع پولیو دونوں کی کیس رپورٹ بتر ملکہ رو کی سالہ پولیو کیسا نکت ریاض سے اثر بتر قومی ادارہ جان سلام کی ردا جھل مکسیہ 100 سالے چکا پولیو وائرس گندگ بتا چشکی دومی کیس کلا عبداللہ 1.5 سالے چکا پولیو چا اثر مند بتا تربتا بلوچ یکجہتی کمیٹی چیٹ دستیا نندان پر جاہیں گستگی روچا رواں کی کشک بیتا تربت شہار گستگی اشت روچا بندی تربت گوادر انٹرنیٹ و موبائل سروس گستگی بازی روچا چا بندہ ضلع کی چے بازی دمگا تنیگتا ابتاد گیش مردم دزگی کنبیتا مکران کوسٹل ہائی وے ہوار مزندگانی سرا سرکاری نمگچا جد کی آڑان دی کنگ نبیتگا گودر ہوار مکران کراچی کوئٹہ ہوار ملک ایدگا دمگا چا زمینی رابطہ انگتا بحال نبی تک نندک ہوارے مردم دوبر روگے راہ ہم نے سے دگ بند بیگا چا ایران سمسرا مزرکت چا زائرین پھسطگا کمشنر کوئٹہ ڈویژن ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ حمزہ شفقاتا مجاز اتھارٹی نمگچا داد کی ہدایت ردا ضلع کوئٹہ لس محلوں کے مفاد رہائشی دمگاں تجارتی بے پار ہلائنک کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکیج زیر تعمیر دگاں زرعی زمینہ کمرشل بلڈنگ رہائشی فلیٹ جوڑ کرگ اور ڈپٹی کمشنر کارگ سچا سکنی سرٹیفکیٹ شنگ تک خالد بتگی گنجائی حکومت نظام تعنگا یونین کونسلانی اتحاد دیم روی منصوبانی سرا کار بندات کنگ نویتا ضلع چیئرمین صحبت پورے کارکردگی نا امید کنو کی تفصیلات ردا سرجمی ضلع یونین کونسلانی کار بندات نبتا پیر کچھ کی فنڈانی پٹپور کنے بھی سوشل میڈیا سرا ہو کروج کونسلرانی سرا اراد گرگ بو گئے